Yabi tala po kimisa ding mga tugi pangkarelang kayadwanan. Kapasalamatan na rin Alyanigi and Torno family, Amelita Baliser, Dr. Conrado Baliser, Gui and Pitang Narciso Children, Five Sisters Manansala family, Emer and Lydia Paras, Dr. Conrado Baliser III and family, Attorney Dan Baliser and family, Ricardo Torno and family, Jean Aguirre and family, Edita Adbendaño, Lynn Alde, Marian Torres, Regina Rodriguez, Rowan Marie Paras, Amelia Beatrice Stiger, Emma Paras, Walter and Annabel Stiger, Emmanuel Bernardo, Cynthia Bernardo, Daniel Bernardo, Lucy Jones, Jacinto Ilaga, Forever Ilago, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco Enriquez family, Frank Enet Adviento, Reli and Glorieta Nueco, Severino David, Daniel Marietta Aquino, Glenn Sunido, May Sunido and family, Liz Aquino, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano and Endo family, LB Anunciacion, Jonalyn Valencia Santos and family, Annabel Mylan Valencia and family, Mona Lisa Valencia De Leon and family, Rosemary Lumba, Michael Angelo Claridle. Parking aldo kay Baitanan Derwin Sangil. Parking kapag nasanang Richard and Chona Yumol and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalio and family, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Amy Buco, Martin Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Labdican Las and family, Sarah Lynn Passion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda, Vicente and family, Marty Joy Tongol, Zeki Angelo Tongol, Patricia Lynn Alvarez, Holden Cheryl, Riley Rain, Red Sembrano, Harold Neset Sembrano, Kian Zara Batak, Bats Kali, now 2024, Yomel John Orpiada, Mary Pamintuan and family, Fatima Pascual and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Alex and Liza Kakap and family, Angelita Yong, Marcos and Liza Lingat and family, Lerna Velasquez and family, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richelle Jesse Garcia, Pampanga Giant Lanterns, Stephen Clean Tantingco, Riza Baliksakan, Gloria Bayis, Wins May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith N. Yuto Yoshida, Eric and Erin Yunalak Samana, Sunday and Lit Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Ron Inigo Pino, Rogie Enriquez, Charity Bodog and family, Raymond Arcilia, Ian Irese. Paraging malawang kapaldana ng Thanksgiving of Remedios Agliam, Pineda family, Raimundo family, Valencia, Makib, Morga and family, Renlin, Crisologo and family, Marilyn Pamoga and family. Special intentions of Jerome Garcia, Elena Garcia and family, Juan Pablo Amistoso. Parang malagong kapaldana ng Ramon Onyete, Marivic Raimundo, Benigno Muldong, Elizabeth Yoneda, Bona Pineda, Donna Boral, Loretta Sochanco, Maylin Sochanco, Mary Ann Lobo, Marieta Aquino, Teresita David. Pangaditalap din kaladwada ri Lourdes Lumboy, Linda David, Martiniana Natad, Amado Natad Sr., Fortunato Pineda, Remedios Pineda, Elizabeth Pineda, Eduardo Pineda, Orlando Pineda, Jaime Miklat, Fernando Muldong, Beatrice Muldong, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, Carlito Garcia, Damiano Sabarillo Jr., Paulino Muldong,
Demetria Muldong, Mario Muldong, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Roland Garcia, Michael Sochanco, Lolita Victory, Efren Cano, Florentino Garcia, Marciana Turla, Erlinda Garcia, Eduardo Garcia, Rakveni Galamiton, Cesario Galamiton, Juan Salango, Nelia Morales, Narcisa Badja, Donald Polter Mori, Damian Lapos, Sixto Bayola, Erasto Aquino Sr., Death Anniversary, Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Maria Consolata Punsalan, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanhueco, Abel Tanhueco, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Paul Dunca, Ronel Ocampo, Fitzroy Sarmiento, at ding madlang kaladwa, ang mga kailangan, kimpakalulo ning Ginu. Mega Savers, Santo Domingo. Alayo, lagi niya. Thanksgiving. Additional Thanksgiving of Mega Savers first anniversary of Santo Domingo.
Ing magbisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco Fernandez. Kilagyaning igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning Ginotang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu manatili kaya kayungan.
at keka ang timurin. Good morning po kaya kayangan. Good morning po, Among. Sorry po for being late. Ba't ko pong migmisa king Pisamban Maragol at ing importante miras ko po ne. Abe tayang sambaning malugod a Diyos ing Domingo Aldone ning Ginoo. Domingo Dominus Ginoo. Sunday is the day of the Lord. Bakit po Aldone ning Ginoo? Kasi sinubli ang mebye king Aldo Domingo. Ding early Christians kanita ng Aldo Domingo, the first day of the week, mititipo no po mamirasong tinape at makirandam king amano na ning Diyos. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyantamo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ika mismo binye mo yung kang sariling biye para kaya kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, buri mo po atang babiya kami, ibiyamingan inka kaming sarili. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, ika mo yung bugtong ng anak ning igpa, at ika binyanakangan ning Diyos igpa kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayng tuto pakaluluwa na katamo, at king patawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria,
Manalangin tamu. O Diyos, ang makipuso ning metungay pa, lilingapan mo ring kalulu at danan mo ang katuliran ding malulupig at pamangan ding danupan. King anak mong Jesus, pepakit mo kinging kaming sarili, yang sukat ming ipamye, at aliwa ing labis-labis kami. Alilan mong masayang pamakiraki ing makasarili mong panlalawi, baning dalan ning kaming pamamye, maging kawangis ning keka, ae lalawe king alagang bayaran. Itingan puhadun mi keka, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pang magari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanhanggang. Amen. Amen. Pamamasang iba't king mumunarang libro ding ari. Mintayay propeta Elias king Sarepat. Inyang malapit niya mo king pasbul dalan king ning siyudad. Ikit niyang meto nga babaying may balo, ang mamulot dutong panangab. Nga na king babaying may balo, malyari ko makainom. Inyang umeneng muli ing babayi, ban ko mang inuman, tegal ning Elias. At nga na kaya, nung malyari, pagkipagdala mo na ako mo namang apangan ko. Nga na may kibat ning babayi, balo ning ginungke kayong Diyos ing alako agyamang tinape, atin kumong dita ka arena at dita katabang olibo, king lulanan. Minta ko keti ban mamulot tutong panangab ko, king pamagluto para kanako at king anak kong lalaki. Itamu ing pamangan na makatagan at kaybat na nito, matena kami king dano. Nga nang Elias kaya, kami gagana ka, sulong at magluto na kang apangan. Dapat magluto ka, pamundita ka tinape para kanako, at kay ba't iluto mo na itang para kaya kayo. Uling anti kanini, yung sasabyan ng Gino, in Diyos ng Israel, eya kagisangan arina ing lulanan, at eya mo naman kagisangan taba, ing datukanan hanggang ene ibaldog ng Gino, inguran king yato. May koya, ing babayi, at ti paranay itang sinabi ng Elias kaya. Ilang atlo, Elias, ing babayi may balo, at ing anak na, mamangan la, aldo. Dapot, ing lulanan, eya kegisangan, at indatukan ng tabang olibo, anti mo ing sinabi ng Gino, king kapamilatanan ng Elias. Ingamano ning Gino. Salamat kin Diyos. Ingino potang mama tuliyo, papanigya ka ring malulupig, at babiyayang pamangan ka ring danupan. Ingino yaing mititiumawa ka ring bihag. Ingino pasalano mata ring bulag, babangon no ring mebigo.
Ingino kalgurano ring makatuliran. Ingino ingatano ring dayuan. Sa saupano ring may balo at may ngulila, dapat ing balak ding marawak, lilipulan na. Ingino mag-ariya, king kapilan paman. Ing Diyos mo asyon, mag-ari ang ngalanangga. Pamamasang iba't kisulat karing Hebreo. Eyalino bi Kristo king metong abanal alugal, agewara ding gamat tao, at anino ng mistula nintune. Nune lilubya karimbanwa mismo, at ngeni ay tsuara panan ng Diyos, at mamilatan niya para kaya katamo. Ing mata sa saserdote daring Hudyo, lulubya king kabanal-banalan alugal, balang banwa, at magdalayan daya ring animal. Dapot ti Kristo lilubya misan mo, banang adaw ning kayang sarili, at ita makagyuna. Nung makanya ning gewa na, kasi kailangan ing ulit-ulit yang mamamate, manibat pa kanitang melalangya ing yato. Dapot pepakit siya bisan mo, at paraking kapilang paman, ngening malapit ng mapupos ing panahon. Banang ilako ing kasalanan, king kapamilatan ning pamagsakripisyo na, ning kayang sarili. Imbalang katao mitakdayang mate, misan mo. At kay Batnanita, ukumane nin Diyos. Makanyan mo naman Kristo, misay niya mo midawon sakripisyo, banang ilako ing kasalanan darin tao. Datang niyang pasibayo, para midawon niyang pasibayo, para king kasalanan. Nune, para iligtas na laring sabik maninaya keya, king keyang pamagbalik. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, parangalantaya po ing mayap a balita. Mapaladla ring ala ng aliwang panaligan, nunemu in Diyos, uling miyabela karing pag-aryana ning Diyos. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. Ligaya keka, o Ginoo.
king kayang pamanuro, Jesus nga nakarela, mingat kayo karing eskriba at maburing lalakad makasulod mga kabang imalan at pupugayan daring tao. Maburi lang luluklok karing piling luklukan karing sinagoga at kabisera karing bangketi. Ilaring magsamantala king kabiyayan ding babaeng mebalo at magparangalan king panalangin dang makaba. Lalong mabayat ing parusang miras karela. Linuklok kay Jesus arapaning pibabaldugan ayin kilubning templo at pagmasdanala ring taong babaldog kwalta. Dakala ring mabandi, amig kalub mga ragul ay alaga. Linapit siya naman ing metong ababaying mebalo at may baldugyang adwang barya maki alagang 10 centimus. Inabos no pansin Jesus ding kayang alagad at nga nakarela. Baluyo, iting pakakalulong mebalo, migkalubiyang maigit kesa karing aliwa, uling migkalubla ring aliwa, ketang labis-labis ayatsu karela. Dapot iting pakakalulong mebalo, busal ning kakalulwana, pigkalubnangan ing sablanang pangabiyayan. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Ing kakatamo pong pigunaman ngayon ihapin, ing pamamye, ing pamanyawup. Makanano tamo pong sasawup. Makanano tamong babye. Potang atin tamong kakita mangailangan king bye, makanano tamong babye. Potang sasawup tamo king pisamban o kaya ken shrine, makanano tamong sasawup. O ini po yung pigunaman tamo ne. So, the art of giving. Enaburing sabihan babieka, you are already generous. No ka rin madibatan yung kekang pamamye. Aintindihan niyo ko po keng libutan. Aintindihan niyo ko po. Nung ngayon ko aintindihan, kumanyana ko mo po. So aintindihan niyo po ne, kasi sayang mo nung ngayon ko aintindihan. Buri ko malino ining sasabihan ko, ampo pa itang aintindihan niyo at mababiyasa kayo king kasalpantayanan. Ine po, makanano tamong babiye. In first reading, kaluluya, widow, balong babae, keng gospel, pasibayo balo na naman. Then pong may balo kanitang minunang panawon, ila po metong lakaring pakakalulo. Alani ng asawa no, alani ing kayang tatang, o kaya ding anak, makanyan mo na naman neresopan ing may balong babae, alalang protector, nakalupang inisong mete ing lalaki, aba miyabing pibandyan king babae. Kanita pong minunang panahon makanyan, niya metong lakaring makalunos ding may balong babae. Pero king first reading, balong babae, at inyang anak, iyan nakabuding pamangana. Baka nung ibiya ko iningana, lanaking kanan, dumanop kami, mati kami. Pero nanong sinabi ng propeta Elias, sige, ibiya mo, pakanan mo ko, uling sinabi na ng Diyos, nakapaboren kapilanman. Niya pindinina ni propeta Elias, baluyo po, kegilsanan. Uling memyeya, give until it hurts. Makanyan niya mo naman ng ebanghelyong binasa ko. Dening Jesus, pigmasdano puretang babaldog pera,
ketang treasury box, di natang laring mabandi, may malduglang mga ragula alaga. Aba, igi ng Jesus ita, kay ba't di natang niya po yung balong babae, minyeyang adwang barya, may kakalang 10 centimos. Pero nanong sinabi ng Jesus, mas dakalyabinye, itang balong babaeng minye 10 centimos, kesa karetang mabanding, memaldog mga ragulalaga. Bakit? Uling ding mabandi, babyera ketang sobra, ining pakakalulo, binyanangan, ing eganagana. Nyaring pakakalulo, babye kayo muna naman po. So ulitan ke, dening mabandi, may melakeng sobra. Ining pakakalulong may balo, minyeyang sobra-sobra. Dimdamye po. Ala nang mitagan kening balong babae. Ing bibilaga na pala ning Diyos, alway tang alagang bildog mo, none ing lalawan na, atin pang mitagan keka. Atin pang mitagan keng balong babae, ala na pong mitagan, pero ring makwalta, atin pang mitagan. In gospel po ngayon ni nga kupin, the gospel, the issue is not the status of being poor or rich. Eya po pisasabihan ito. It is not whether we have much or less. It is not how much we should give, nor it is intended to spite the rich. Pamakarin na rin makwalta, alipo. Panyabyan na rin makwalta, alipo. Na intention ng gospel ito. Nano yung intention na ng gospel? It is directed to confront us about the genuineness and the sincerity of our generosity. Are we sincere? King pamamieta mo, manibatan king puso, ing pamamieta mo, puitang pamakarin nila ring babandi, uling ding babandi, ing babira, itamong sobra, out of their surplus, itamong sobra, iyang babira, atin pang mitagan. At adandanan ko po niyang minta ko, anyang menalakad kaming parokya, ketang meto nga parokya, telakad nepo ng arsobispo ako'y minuna ng pepadala ka rin. Subungabak lawen-lawen kayong pisamban, papagawaing pisamban. At yuko kingarap na ning pisamban every morning, lalawang ke, kapila niya kaya rugo mayari ni nga ako. Yata mayaring pisamban. O nga tinpong misan at yung kingarap, di natanging meto nga lalaki. Nga na ka na ko, among, makapag-abroad ko mo, nga na, apayari ting pisamban, makapag-abroad ko mo, nga na. Pangadimo ko, nga na, sumig-abroad ko, pagawaking pisamban. Pengadi ko naman po, pinreyover, kaya sana po makapag-abroad dyan, ibang mayaring pisamban. King makuida salita, may kapag-abroad yan. Hanggang ini, kaya pamikit. May abroad ka, o ba't potang ing pera alayo pa keka, o ba't apamiyeme? Potang eme, tatal na ning pera, apamiyeme, alayo keka ye. Pero potang atsune keka, mo na apamiyeme. Kuripot na ka. Ali po, nakagaling potang mga kuya. Pero potang kimta na tinggap na ni nga duwana, mo na aki. Nandin po may kwento ko king HRP Pisamban Maragul, dening parking boys, dening guardia security guard, itang kukmi Elisa ang poya ako. Kwento ya mo po inine, metekeng pare-pareho. O niyang metaining parking boy, Irani,
Mira siya kang San Pedro. Aba, parking boy ng Father Nolini nga ng San Pedro. O inaus na yung anghel. O, ito kime ketang balena. Kuanan may tang saken na. Inyang datang ya po yung saken. Rolls Royce yan. Aro, nga na. Rolls Royce, Malarene, Sinakeya po yung Ronnie, at anyang mirasyaketang balena, Malakastilyo ya. It is a castle. Karagol na yung bale binyena, San Pedro. Anyang datanging security guard. Security guard nini, mago-breaking HRP. Peparatanganing anghel, kuanan may tang sakin yatad may, aba, Land Cruiser ya. Ing second na, Sinakeya, ining security guard, anyang muntay keng balena, oita, Malapalasyo ya. At anyang datang ay lisa ining kukme, aba, kukneng Father Nolini, oita, ing sakin, itang fortuner yang pasake mo karinyasake. Abab din inaning bungalo. Anyang datang Father Noli. Father Noli ni nga ng San Pedro. Kuanan may tang sakin na. Abanyang datang sakin, bisikleta ya mo. Kinoko bisikleta. At anyang migbisikleta ay Father Noli, mintaya kitang balena, o yaning bale mo, nga naning anghel, kubuya mo, migreklam ay Father Noli, kasi yang peparala mo king banway ni. O ini mo yung gamit mo, ini mo yung gamit, akubo ing pepadala mo king banwa. Ikayo po, nanunang pepadalayo, nanunang binyeyo, kingapong Ginoo. Nga naning kasulatan, Luke chapter 12, verse 48, to whom much is given, much is required. And to whom more, aliway po yung much ang pong more, to whom more is given, more is demanded. Karetang midi ng dakal-dakal ing mayawad kayo. Karetang mas dakal abinyanan ng Diyos, dakal adakal ing adwanan ng Diyos. Kaya katam. Makanano tamang babiye. Tandanan tamo po ing ebanghelyon ng milabas sa Domingo, love of God and love of one's neighbor. Potang luguran may Diyos at din luguran la rin kaparan tao, pakibat siya mo po'y taking lugod na ning Diyos kaya katamo, uling ligura na katang mumuna ning Diyos. God loved us first while we were still sinners nga nakabang makasalanan tamo, ligura na katapa mo rin ning Diyos. Ating lugod na ning Diyos e po magbayo, agyang pang makasalanan tamo. Nya uling ligura na katamo, luguran tayang yening Diyos, at luguran tala rin kaparan tao. God so loved the world that He gave His only begotten Son. John chapter 3 verse 16. Uli na ng lugod na ng Diyos kaya katamo, binyening ing anak ng bugtong. You can give without love. But when you love, you have to give. Amen. Nya pining Diyos, God so loved the world that He gave ing lugod babiya. Nya potang babiya ka, tanda ni po ning lugod ita. At aliwa mo po ita, lawenyo, iyakabuding anak na binyene pa, at in sense of sacrifice, ustong babiya kating sense of sacrifice, alway tang sobra, kapilan man, eka manandaman. Alayang sakripisyo po, tanging babiya mo itamong sobra. Nya pinay Saint Mother Teresa, give until it hurts. Give until it hurts.
Alwa naman ing lawan na itang babye mo. Pero ing lalawan na how much love you have put in giving. Ating lugod, king kang babye. O rene po ring tanda, how to give. Makanan mo kayong babye. So yung babye po makanyan. Kalupanan ng Diyos. Letrang S. Apat a letter S. S, 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 S. Number 1 S. When you give, it must be spontaneous. Spontaneous. Pota pong babiela kareng tuturo dareng rabay kareng Hudyo. Baloy po potang babiela. Potang atilang babi tsare kayang gulot da. Bangkanita akit itang dirinan da. Ita mo lawen may dirinan mo. Sung dininan mo, hoy, ating kang utang alub ka na ako. Nepo. Pore ka rin Hudyo, tuturo das, sung mamekay tiyame kayang gulot, may alalawen itang dirinan mo. Bangkanita, layang utang alub kaya ka. Amen. Nga na po ng Italian proverb, he who gives quickly gives twice. It must be spontaneous. Quick na po. Kadwa. Nanay kadwa, it must be sincere. It comes from the heart. Spontaneous, sincere. Ano po? Eda ka sibong, eka mo melunos, none, babye ka, it comes from the heart. Eka mong babye, it comes from your pocket. Aliwaya po itang it comes from your pocket. Aliwaya itang it comes from your heart. And the third S is, it must be secret. Ing depatan na ning wanan yung gamat, depatan ng mayap, na pabalo, king kailimong gamat. Nung ali palakpakan da ka, nung ali purian da ka, potang may kagawa kang mayap, ing sabihan mo, thank you Lord, praise be the Lord. Bakit ing Diyos yung tuldo mo, uling ingay ka na ganang at sukya katam, may libatan king Diyos. Alata mo pong ipagmaragul, nyan kayo po miyangat kayo kimbiye, miyangat kayo mikwalta kayo, lalo kayong magpakumbaba. Eko magmaragul, eko magmayabang, uling ingat sukya kayo, may libatan nga, kinapong Ginoo. Nya potang mateta mo tingkon at hintandaralan, may nakit na kong mabandi ka bang makaburulya, makakawya keng pibandyan. Ala po. Ulinging at sukya katamo, pe param na mo ni nga pong Ginoo. Stewardship. Penibala na mo ni nga pong Ginoo kaya katamo. We are just stewards. Nya kailangan sikreto, spontaneous, sincere, secret, and the last letter, smile. Puwatagalang memya ka, balamos, narita, maslam kang maslamalupa, makabusangot ka, ginukoy da ka pitsura, mukhasim. Pero nung makay-smile ka, God loves a joyful giver. Smile, and the world will smile at you. Masaya kang babi, itang makabusangot, nung alira nakapuntalan, neng misan may kayabe pang panagkas Just thank the good Lord. Uling ing many batan, ing atsu kaya katam, many batan ngan kinapong Ginoo. Papadala na mo po kaya katam, kay ba't mong tinggap,
i-share mo karing alawang tao. Ema kanyan, dinina na kasikmal mo, na buring mako, nga naning second reading, ing balang tao at inyang takdang panahon para mati, potang matetang, mamiyeta mong kwenta king Diyos, epu kwento, none kwenta, nanoing depatan mo, king pikatiwala ko keka. Ken tutuking Domingo, malapit na pong mapupusing liturgical year tungkol yaking the second coming of Jesus. Magbalik yang pasibayo, Jesus, kapilan, etamo po balo, inyapin, kailangan magsadyatam. Magsadya, kabang panenayan tayo, ing Ginoo. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantayo ko, King Diyos, igpang mayupayan tutu. Di na lang king banwat yato, at kang Heso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengaglik mo payan ng Espiritu Santo, ni Bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng payang Poncio Pilato, ni Pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlong Aldo, sinubiyang mebye, pepayta sa banwa, makaluklok o nanin Diyos, igpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan namang keti, banmukum ka ring mabye, ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamasamak din Santo, King Pangpatawad na ring kasalanan, King Pangasubirang meding mete, at King Bie alang angga. Amen. manalangin ta king Ginoong Jesus, para king kakatang sarili at para karing sablang aliwa at utunang kawangis ding tawag king Ebanghelyo, at nga tamong sumabi, Ginoo, king kekang pakalulo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, King Kekang Pakalulo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring atyo ka ring mumunan ng luklukan ng biye, at para ka ring parating makakalingwan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring malugod king dangalan, at para ka ring kapilan man, mirihin ng papuri, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring atinan abyasang munye, at para ka ring tatakot mirake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring kalulong magsakripisyo, banmunyeya, at para ka ring alananumang idake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mibibili king payintungulan da, karing gamat ning Diyos, at para ka ring manintun mo king sarili rang kapanatagan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulo, pakiramdaman mo kami. Ngini, aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Manalangin Jesus, taking Ginoo. Ginoo, Ginoo. King Kekang Pakalulo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, ibuklat mo ring puso mi at gamat, bantanggap at monye, ban pagdulapan dakat akit, ikaing kaya kaming Ginoo, manggaman king alanangga. Amen. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggap iarapan ng Diyos, igpang mayupaying totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayakatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ding pakalulo, kaniting banal na Eucharistia, papasyag mi ing kamatayan na ning Ginoo. Tanggapan mo ringayin ayayampang mi, at saupan mo keng tuki kayang mipnong lugod. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimuri, iyat nayoring puso iyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebana ing kayang sarili, banmibayid king metong abirhen. King pamaylasan na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan, at king pamayubli ng mebye, pigkaluban na kaming pie alanangga. Ulinita kambe daring sablang kor o ring anghel karin banbo, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka at ngaming kakanta. Kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalong pumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karingkeyang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkeyang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, am mibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan.
daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo, daraw miya kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, igawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansan ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, ding diakono, at ding sablang susuyo keka o Ginoo. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepainawanat manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. King katahimikan po iapse talalagyo ding kekatamong kaluguran amayang nabiye. At ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaganaka karela. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, O Ginoo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Iso-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupain tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginauta mo.
kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ing kekang pakalulu, parati kaming may kabus king kasalanan at maligtas kami king sablang kanigaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamahiyapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo man. Kapayapan po. O ining kinutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayawus kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat iagkas na yung amano mo, humayap na ako.
Manalangin tamu. O Ginoo, king banal Eukaristiyang pekisulwan mingeni, babayo mo ing biyemi, kapamilataning kekang espiritu, daptan mong masolong sumulong ing biyemo karing pusumi, at papanatilyan mo kaming tapat keka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok kayo pa mo po tentang announcement. Diaconal Ordination Bands. King daratang nga December 12, 2024, Webis, alas 9 ning abak. Miordinan lang diakono di Seminarista Kenneth de Leon Basilio, Ibat King Christ, Prince of Peace Paris, Mawake Resettlement Center, Mabalacat City. Seminarista Harold Guevara Garcia, Ibat King Senyor Salvador Paris, Salapungan, Candaba. Seminarista John Lu Alan Nucum, Ibat King Santo Rosario Paris, Pau, Santo Tomas. Seminarista Clark Luis Garcia Kiboloy, Ibat King San Agustin Paris, Lubao. Seminarista Christian Kirgaza, Talorin, Ibat King St. Joseph, The Worker Paris, Florida Blanca. Seminarista John Henry Sarmiento Yutok, Ibat King San Agustin Paris, Lubao. Maganaping ordinasyon King Mother of Good Counsel Seminary, Unisite Subdivision del Pilar, City of San Fernando. Nung sakali pong atin kayong balong maging sagabal, King may sabing ordinasyon, din kaya katamong kapatad, adon ni po in kaya yung ipayabot, yung agad king kaya katamong Shrine Administrator, Father Noli Fernandez, o king numero ning Arsobispo, 045-435-4739. Pangaditala puring kakatamong kaluguran na mayang nabi, manalangin tamu, Ginong Diyos, ikang bukod mapamakalulo, kapilanman dimut king parusa, mipnong kababan manalangin kami para karing kaladwadaring kekang anak kay nutus mo ng makona ketiking yatu, eme paimburisan karing gamad dang masikanan ning kasalang, at emo sana kakalingwan kapilanman. Nunay yutos mong kwanandala ring anghel ding kaladwara at yuli king paraiso. Banketa ela dumalan king parusa ning impyerno, nunay bagkus kamtanding alananggang ligaya, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ipagkalom mo ingalananggang kapainawan karela o Ginoo, Ingalang anggang sala, sunlagsa karelo. may painawala na sana king kekang kapayapan, Amen. ding kaladwada ring sablang tapatamekona kapamilataning pakaluluning Diyos, may painawan no sana king kekang kapayapan. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyon na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ne, umetan na king kapayapan. Salamat kin Diyos.